muraho neza, turabakunda, nkeka ko namwe mudukunda, nimudukande subscribe. Ibi ni Biro TV nk'uko bisanzwe. Ni muri cya gihe muri Kongo hakomeje kurangwa n'umutekano muke. Muri Kongo bikomeje kudoga, bikomeje kuzamba, murabizi, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo yaratewe iritera. Kongo igeze ku rwego rwo kwicira abaturage kandi ayo yakabarinze. Ni ya Kongo imaze kwivangwamo n'imitwe itagira ingano. Bakomeje ko mu Rwanda karibo nyirabayazana kw'ibibazo bafite. U Rwanda narwo rwasubije ko ibibazo ari ibya Kongo ubwabwo, ari bo bagomba kubyikemurira. Ibyo turabizi, ntabwo tubitindaho. Ni muri icyo gihe haherutse guterana inama muri Ethiopia yiga ku kibazo cya Kongo n'icyakugwa. Abakuru b'ingabo z'ibihugu bitandukanye bari bagiyeyo. Lieutenant General Mubaraka Muganga yagiye ahagararira u Rwanda, ariko byaje kuba ngombwa aterana amagambo n'umugaba mukuru w'ingabo wari yagiye ahagararira Kongo. Byagenze bite? Byifashe bite? Mutega amatwi tubibwirire. Lieutenant General Mubaraka Muganga yaba aherutse guterana amagambo na Kirigonza wa FARDC. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga biravugwa ko yaba aherutse guterana amagambo na mugenzi we wungirije w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo bari muri Ethiopia. Ku wa gatanu tariki ya 6 Ukwakira nibwo Addis Abeba muri Ethiopia habereye inama y'Inyabune yabaga y'abakuru b'ingabo z'ibihugu by'akarere. Ikaba yarigaga ku bibazo bya Kongo. Umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu kuri ubu ukomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ingabo za kiriya gihugu n'inyeshyamba za M23. RDC ishinja u Rwanda kuba inyuma y'uyu mutwe. Chief Report aho mu nama ya Addis Ababa umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi General Major Kirigonza Jacques yafashe ijambo nta kujya iminwa, agaragaza ko ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ari igitero cy'u Rwanda kuri RDC binyuze mu bufasha ruha M23. Ni General Kirigonza wunzemo ko M23 kiri ikibazo mu mutekano wa RDC muri rusange. Uyu musirikare yashimangiye kandi ko urugomo M23 ikorera abanyekongo rwatumye abagera kuri miliyoni by'igice kugera kuri miliyoni 10 bava mu byabo, barimo ababarirwa muri bahungiye hafi y'umujyi wa Goma. Lieutenant General Mubaraka Muganga umusubiza yavuze ko ibibazo by'umutekano muke uri mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'ingaruka zawo bihangayikishije u Rwanda.
yagaragaje impungenge zo kuba guverinoma ya RDC ikomeje guha intwaro n'akazi imitwe yitwaje intwaro y'abajenosideri yo mu Rwanda nka FDLR iri gufatanya ku rugamba na FARDC mu rugamba rwayo rwo kugarura umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru. General Mubaraka Muganga yashimangiye ko ibi ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza impungenge kubera imikoranire ya FARDC na M23, ibyo Kinshasa ihakana. Kuri ubu umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi, ku buryo hari impungenge z'uko bishobora no kwisanga mu ntambara. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Nyenesiene wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu minsi ishize yatangaje ko ateganya kohereza ku rugamba abasirikare babarirwa 40,000 mu rwego rwo guhangana na M23, cyane cyane ko ari abana bato. Ayo makuru waba warayabonye, amafoto amwe namwe waba warabonyeho ni abana bakiri bato. Liyetona General Mubaraka Muganga cyakora yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye gahunda y'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Nuko byagenze, inama nuko biba byaragiye biba. Mu byaranze inama n'aka kaciyemo ship report niyo twabikuyeho natwe turabibabwira. Ibi ni Rurere TV nk'uko bisanzwe. Nimba nimudukunda nimudukande subscribe. Murakoze cyane.